Gdje ste bre ljudi, evo nas opet na Mati1 Četović kanal i danas ćemo igrati Minecraft s pećine. Da smo prošle epizodi vratili, znači ponovo smo se vratili, nakon težeg vremena. Znači sad ćemo morati malo da pečemo. A još jedno pravo imamo, moramo da ga pečemo, ne možemo da pečemo zaskama, moramo samo suplju. A to moramo da nađemo sad ugalj. To je jedno pravo. Znači mi bi mogli da uzimamo beskonačno, mi možemo da uzimamo beskonačno deska, a deseka ne možemo, a možemo kako zovem. Evo ga. Aha. Sada ćemo i da kopamo. I mislim, nadam se da će naići na lavu. Ja ne znam što sam, nisam sada. Znači moramo naćemo ugalj. Znači nema ga. Ako ne idem na ugalj, ako ne idem na ugalj, ću ga uzmem. Aha, nećeš. Hajde vidim. Kako sam glup. Uzeti krevet. Mogu što uzeti. Krevet. I to mogu da sam. Prespavam, više ne mogu. I ja, to mogu da uzmem. Ovdje moja. Sada ćemo vidjeti gdje ćemo vrstati. A ne znam gdje mi je jaj. No, prije sam vidio jedno mjesto. Kostor gori. Može još uvijek kad ne zgori vodu. Moramo nekako da uspemo da pobegnemo. Ja ne znam gdje mi je mjesto sa koga sam ušao. Ti bijaš nekako pesino, aha? Gledajte ovo. Zona bitke! Ja ću se legodam. Imam više očiju. Kada je malo glubđe dok ja tražim. Ove stvari. Uzet ćemo opet diamantski pik i pošto nam je kod. Ja. I ono što nam biti drugo. Da mogu da uzmem baklje. Bakle. Tako.
nađemo. Ovo nam treba lopata, šta? Nemamo lopatu. Šalim se. Hladno mi je. Sad mi je tako. Imamo još ovog uglja, evo ga lapis. Razumem, tako. Možda da prema novi rudnik. To se nam... ja nisam za drva. Ljudima je jedna tega, kad sam je divački tu pa ne gupani i sve to. Moram se penjeti skroz do gore. Sam pa našao neke stvari. Moram skočimo. Idem, je to? Dobro. I ulazimo u rudnik. Ček se moramo, sad imam pravu ideju da se prebam. Dobro. Pa, to imamo. Sad imam pravo da se prebacimo u kreativnu mozg. Zaboravio. Smiješan. Ja sad nije nema. Ajde ti jedan karatibo. Jedan. Tako. Samo da iskopamo od ova. Tako. Neće gledati. Prvo, tako. Ovo spacimo survival mod. To mi treba još, to sam treba. Sam još nabrže. A daj, da smo možda se probam. A da, šta je to radim? Prvo da napravim kovčeg. Čekaj, kad stavim?
tući. I sve neki nebitne stvari. Ovo još nije bitno, ajde ovapis da stavim. Ajde ugal. Opet stak. I nije još što neko. Što dam na zemlju? Dobro, zemlju ne treba. Da krevet će nam trebati. Svi bude kao neka prostorica za krevet. Ono za spavanje. Ne tu. Ovako. I tu sam stavimo dve baklice. Jedna ovdje, jedna ovako. I sad nam treba šporet. Sve je bilo to ljudi u vezi ove epizode. Uradili smo neke dobre stvari, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!